I pozdrav narode, dobrodošli opet na moj kanal i danas ću vam pokazati kako da pronađete razvojni tim u podešavanjima, valjda to znate. Vidite se po nekim klipovima, mnogi ne znaju, čitao su komentare i teo sam da snimim ovaj klip. To je razvojni tim, razvojna podešavanja. Evo imate ovdje da idete da imate različite stvari. Evo, na primjer, imate otklanjanje grešaka putem USB-a, prikaže dodire, lozinka rezerve kopije i tako te ostale stvari. Sad ću pokazati kako to da dobijete. U većini slučajeva telefoni znači ovo ne postoji ovdje, kao što vidite ovo, znači samo s ove osve stvari, ovo ne postoji. Vidio sam dosta po telefonima da ne postoji ovaj razvojni tim i sad ću vam pokazati kako da ga pronađete. Idete u podešavanja, idete o telefonu i idete u ovaj bullet broj i pritisnite neko 5 puta, znači onako 5-6 puta ovako po njemu i pokazat će vam vi ste postali programer. I samo izađete i ovdje uđete i pojavit će vam se ovdje ovako razvojni tim ili razvoj samo, to je razvojna podešavanja. I tako ste dobili razvojni tim. Znači, imate ona lažna lokacija, dozvoli fiktivne lokacije, to je u prijevodu, znači dozvoli lažne lokacije i tako te stvari. Nadam se da sam vam pomogao, ako jeste ostavite like, share i komentar, naravno i subscribe i ako možemo ljudi, znači molim vas barem do 20 suba, dajem specijal. Što pre dođemo do 20 suba, brže će doći specijal, znači ljudi ja vas zamoljavam, šerujte klipove, kažite nekom drugu, drugarici, babi, dedi, tati, mami, nek se bilo kome hoćete da se subscribe-uju na moj kanal, da lajkujete video, komentarišite slobodno, ja ću odgovarati, znači slobodno. Ja bih ga zamolio, ako možemo, barem do 20 suba, radim specijal i vidimo se u nekom od narednih klipova.